اللهم أعطنا نورا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Sarif Laam Hootii Sahre Goonga. eskey aduna maayde watti jikku mum nde nawi kodda giɗo yummum almudel Allah noto yima joomum juumo joom bakaji e teyre mum. Sarif yehi ko alyatiman tawoyi bammum. Sarif ina acci alyatima kecco caggal mum lajal serndi Sarif Laam e yiɓɓe mum. eskey e ngo hoddiro ngo haytani e ngu ñalngu ngu puniɗo sabbaki nde olel o kabaru bettuɗo sakti sunu e ngoƴe jillodi yiɓɓe mbemji ɓulli ɓerɗe pasi njurum gonɗi jurti muñɗo kan muga mumɗi jebbili mbaɗira kon ina ngoya deƴƴani mawɓe woyroɓe ɓerɗe ina jungini ɗo ɓernde yumma jumpi e ngoƴaji miijoji nduri gite pawi e afo kodda yummum alyatima kecco ina ƴusa mamum dono kodda ina anga ɗo doknoɗo Hootii Sahre Goonga heddi anna bandu kodda ina jinda fedde koode pinal wi kam tan yaara cente cente duwotoɓe ina ngara seremɓe nunɗuɓe ina muññita settama Sarif ko julɗo moƴƴo tijani yanke hafizu qur'ana tedduɗo ɗigginɗo sariya joom kurus birdowo gando paggiɗo yimɓe pandinɗo kono lajal firti aadi nde nawi jiɗaɗo jeewo kodda ko gulaɗo mojaɗo moƴƴo jaaɗo kay ko duwanteɗo mo julɓe juuli nduwi ko malaɗo yo Allah wadmo jarlaɗo jaafaɗo yo barke heddo e dono makko ya barke ceerno tijjani labaɗo giɗo nulaɗo ɓurɗo ɓurnaɗo baba galle Diallo barogel ngendi ñande 6 e nayaɓiru hitande ujunnaji 2021 e sawtowol Tijani Wan. وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ارتضيته لنفسك